Wengenza ukuthi-ke nginibingelele namukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Uma uqala ngene kule channel qiniseka ucinezela subscribe. Uthola zonke izinto engiyiphostayo kuyona-ke le channel. Indaba-ke ezingezinhle uNathi Mtiyona oneminyaka ngo-14 obefunda-ke u-grade 9 eDiepsloot Combine School. Uthola-ke ebulewe eduze kwakubo unina kuKholeka Mtiyona uthi-ke ushiyeke indodakazi yakhe ntambama yena-ke yongena emsebenzini njengoba-ke eyi-security. Uthe bangabe ebuya ekuseni wafika-ke ingekho-ke ingane yakhe kanti njalo-ke noma ngokujwayelekile ihlezi-ke isendlini. So kwamethusa lokho uyeke wayoyibheka etoilet lutho wazama-ke nokufona lutho. Kuthiwa-ke uphumile noma-ke uphumile ethi yothenga-ke airtime khona-ke zofona wahlangana nabantu bebabaza bethi-ke kunesidumbu sengane. Uthi ubone-ke ijezi eseza kude ukuthi-ke yiyo igwazwe-ke emqaleni. Zindaba-ke lezi ezibuhlungu kakhulu ezithinta abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana. Abanye sebeqalile-ke bekhuluma ngazo bebabaza-ke isihluku esenzeke kubulawa-ke le ntombazanyana eneminyaka engu-14. Fisa ukuthi ngizwe umbono wakho novo lwakho usona ucabangani-ke ngalolu daba.